Biratangaje ukuntu Yahya Sinwar yaba akiriho muri Gaza. Ni igitangaza gikomeye cyane. Gikomeye gute? Nimurebe uburyo abanyayisiraheli bamaze gusenya Gaza. 66% by'amazu muri Gaza bashyize hasi. Murebe uburyo Israel ishobora kwica umuyobozi wa Hamas muri Tehran. Ikabishobora. Ikica umuyobozi wa Hezbollah muri Liban n'abandi bayobozi benshi cyane. Ba commanders benshi cyane ba Hezbollah ndetse n'abanya-Iran, kuko murabizi ko kugeza ubu ngubu hari n'umujenerali w'umunya-Iran abantu bataramenya iherezo ryiwe. Rero kuba Yahya Sinwar akiriho muri aka kantu kangana na Gaza, abanyayisiraheli barasamo uko bashaka, akaba akiriho, ni shock ikomeye cyane kuri Netanyahu. Murabizi ko abanyayisiraheli bari baratangaje ko bamwishe mu bitero bakoze ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9. Ni ibitero bagabye ahantu ku kigo cy'ishuri bavuga ko hari commanding center ya Hamas. Nyuma yo kugaba ibitero rero, Sinwar yaburiwe irengero. Ntabwo yongeye kuvuga, nta contact yigeze yongera kubaho hagati yiwe. Abanyayisiraheli batangira kuvuga ko ashobora kuba yarapfiriye mu bitero bagabye kuri rya shuri. Noneho baza kurushaho kubyemeza ubwo bicaga umuyobozi wa Hezbollah, Yahya Sinwar ntajye hanze ngo agire ikintu avuga. Ni ikintu cyarushijeho kwereka abanyayisiraheli ko Yahya Sinwar ashobora kuba yarapfuye. No kuba atarigeze aza hanze ngo akore statement ivuga ko akiriho mu gihe bavugaga ko yapfuye, ni ikintu cyatumaga Israel ivuga ko uyu mugabo ashobora kuba akiriho. Nako ashobora kuba yarapfuye, I mean. Uyu munsi rero Israel atangaza ko hongeye kubaho contact hagati ya Yahya Sinwar na Qatar, akaba ari ikintu cyemeza abanyayisiraheli ko Yahya Sinwar akiriho ahangaha muri Gaza kariya kantu gato Israel irasaho ishaka. Mu minsi ishize mbere yuko batangaza urupfu rwe, bari babashije kubona amashusho ye arimo kunyura mu buvumo, ahinduranya ubuvumo, arimo kugenda yihisha, bavuga bati turi hafi kumugeraho. Nyuma baza kuvuga ko bamugezeho. Uyu munsi nanone aracyariho. Mu by'ukuri amayeri ni ayahe Yahya Sinwar arimo gukoresha kwihisha abanyayisiraheli muri aka kantu gato barasa uko bashaka. Bamaze gusenya ku gipimo cyo hejuru. Nigute arimo kubacika. Bigaragara ko Yahya Sinwar kuva ibitero byo kuri iyo tariki ya 21 z'ukwa 9 yabonye ko hashobora kuba hari uburyo abanyayisiraheli koko bari bamwegereye. Nge numva ko ashobora kuba yarari hafi ahangaha, akaba yarabirokotse, noneho agafata izindi ngamba zirushijeho gukomera, zirimo gutandukana n'ibintu byose bifite aho bihuriye n'ikoranabuhanga. Kuko ari abanyayisiraheli kimwe n'abanyamerika wabakuyeho ibintu by'ikoranabuhanga, mu by'ukuri ubushobozi bwabo bujya hasi cyane. So Yahya Sinwar ashobora kuba yarakupye ibintu byose bifite aho bihuriye n'ikoranabuhanga cyangwa se itumanaho. Telefone, computer, ibyo bintu byose bikaba byaratumye abanyayisiraheli mu by'ukuri barushaho kuba mu rujijo, ntibamenye ahantu aherereye. Ikindi cya kabiri, akaba ari umuntu bivugwa ko aba ari kumwe n'imfungwa z'abanyayisiraheli zirenga 100 Hamas gifite. Igihe cyose bamugabyeho ibitero agapfa, azapfana n'abanyayisiraheli benshi cyane. Aba ngaba bakoresha nko kwirindira umutekano. Nacyo kirimo kuvugwa. Ariko mu by'ukuri ni ikintu gikomeye cyane, kuko urebye ahangaha muri Gaza, Israel imaze kwica abayobozi benshi ba Hamas, imaze kwica abakamanda bayo benshi cyane. Harimo uwitwa Mohammed Deif, uyu nguyu niwe murabizi ko niwe wapanze operasiyo yo ku itariki 7. Hakabamo Marwan Issa, uyu ni Deputy Commander of Military Wing wa Hamas. Hakabamo reka mbabwire undi, hakabamo bamaze kwica abakamanda benshi. Undi ni Saleh Aruri, uyu ni Founding Commander wa Military Wing. Hakabaho Ibrahim Biari, uyu ni Commander of Central Battalion. Murumva ko mu by'ukuri Israel imaze kwica benshi muri iyi ntambara yayo yo muri Gaza, ariko umuyobozi mukuru wa Hamas ntago baramugeraho. Ikindi abanyayisiraheli barimo kuvuga, baravuga yuko nibamugeraho bakabasha kumwica cyangwa se kumufata,
ni nk'aho baraba basenye Hamas kubera ko ukurikije urutonde rwose rw'ibikomerezwa bya Hamas bimaze gupfa, baravuga ko lisite y'abayobozi ubu ngubu irimo kubashirana. Ariko mu by'ukuri nk'uko mubizi ni ku ikomeye cyane abanyayisiraheli bari gushyira kuri Hamas, ariko ntago barimo gusenya Hamas, barimo kuyikomeza birenze. Ntago wakwica abantu 110,000 ngo usenye ahantu, usenye umujyi utuwemo n'abantu ku kigero cya 66%, uvuge ngo uri gusenya Hamas. Abazayirokoka bazaza noneho bameze nabi noneho mu ikoranabuhanga turimo kuganamo. Israel mu by'ukuri njye mbona ko irimo kwisenyera ejo hazaza kurusha uko yaba irimo kuhubaka. Ahangaha rero mbere yuko twinjira muri Ukraine, mbanze nshimire cyane Uwimana Emmanuel ati Rafiki ndakwemera cyane, abanazi ni bantu ki uzadusobanurire. Abanazi ni bantu ki uzadusobanurire. Muri make ngiye kukubwira muri make. Abanazi ni ubwoko bw'abanyaburayi biyumva ko bari hejuru y'abandi. Buriya no mu bazungu bumva ko hari abazungu kurusha abandi. Ntago bemerana bose ngo ni abazungu, oya. Nkuko rimwe na rimwe twebwe turi kurara igihe ushobora kubona umwarabu ukagira ngo ni umuzungu, ariko abazungu bo bazi gutandukanya abazungu hagati yabo. So hari abagira amaso y'ubururu, hari abafite inkomoko, aba banazi bavuga yuko inkomoko yabo ari iy'abantu badasanzwe. So rero iyo uvuze abanazi, ikintu cyoroshye wakumva mu ijambo umunazi ni ukumva ko ni umuntu wumva ko ubwoko bwe burenze ubundi bwoko bwose buri ku isi, ndetse bukaba bwemerewe no gukoresha ubundi, kuba bakoroniza abandi bose basigaye. Mu by'ukuri ndumva ari muri make aricyo kintu cyagusobanurira ijambo abanazi. Ni abantu bumva ko bari hejuru y'abandi, bakumva ko bafite uburenganzira bwo gukoroniza abandi no kubakoresha ibyo bashaka. Nicyo ngicyo nabivugaho. Hanyuma comment ya nyuma mbere yuko dukomeza ni David turi ku nkiko. David turi ku nkiko ati Rafiki tubwire ngo burya Palestina mbere ya 70 yari iy'Abayisiraheli kuko General Titus atarabirukana niho babaga, akaba yibaza niba koko abanyayisiraheli bataba bafite ukuri kurwanira ubutaka bwabo. Iyo tuvuga kuri iyi ntambara ya Isiraheli ntabwo tuvuga ko Isiraheli nta kuri ifite, oya. Muri ibi bibazo byose biri mu burasirazuba bwo hagati hari ukuri abanyayisiraheli bari bafite, ariko uku kuri hari aho kugarukira. Ubu ibyo barimo gukora ntabwo biri mu kuri kwabo. Tuve muri comment dukomereze kuri Zelensky winjije miliyoni 16 z'ubweskoro azivanye muri Biden ku itariki 26 z'ukwa 9 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi ko ariho Zelensky yarari. Biden rero yamuhaye miliyoni 16 z'amadolari zizamufasha gutegura iriya summit yiwe yari arimo gutegura. Mukaba muzi ko ari summit yari yatumiyemo n'Uburusiya, twabiganiraho mu kiganiro cya nijoro. Iyi summit rero ibiro bya Zelensky biratangaza ko itakibayeho. Abanya-Ukraine bakaba batangiye kwandika bati Zelensky yinjirije izindi miliyoni 16 za Afurika kuko ntabwo ari buzisubize Biden. Yako nta gakuru nagombaga kubabwira aho tuze kureba ko azisubiza. Ntabwo yazisubiza. Mwebwe nimumbwire muri comment arasubiza ntasubiza, nimumbwire muri comment. Hanyuma hano hari inkuru ivuga yuko Abanyamerika bashaka gufasha Ukraine kwihagararaho kugeza mu mpera za 2025, kuko bemeza ko muri icyo gihe ingabo z'Uburusiya zizaba zimaze gucika intege, inganda z'Uburusiya zizaba zitagifite ubushobozi bwo guproducinga intwaro nk'uko barimo kuziproducinga. Abanyamerika rero bakaba babona ko icyo gihe cyazaba ari ikintu cyiza, cyazaba ari igihe cyiza cyo kongera kugaba ibitero ku Burusiya. Ibi ngibi nge ndabihuza na cya gitekerezo cy'abanyaburayi barimo gusaba ko intambara muri Ukraine yasinzirizwa ikaba ihagarariye aho yari igeze. Ikibazo ntigikemuke mu by'ukuri, ariko intambara igahagarira aho yari igeze. Ibi ngibi ni ukuvuga ngo abanyaburayi bamaze kubona ko batsinzwe. NATO yamaze kubona ko yatsinzwe. Amerika yamaze kubona ko yatsinzwe. Intwaro zose bazanye muri Ukraine nta kintu zamaze, zacitse amazi, Abarusiya bashoboye kuzirwanya. Ubu rero ngo barashaka gusubira inyuma
bakareba izindi ntwaro zifite ubushobozi bwo kuba zazahangana n'Abarusiya muri 2025. Murumva ko ni plani uyihuje n'amagambo Lavrov yavuze ku munsi w'ejo, ukayihuza n'ibyo uwungirije minisitiri w'intebe w'Abarusiya yavuze nawe ku munsi w'ejo, avuga ko bafite amakuru ko NATO irimo kubateguraho ibitero mu gihe cya vuba. Ibyo byose wumva ko ari ibintu bishobora guhura. Abanya-Ukraine gusinziriza intambara yabo igasa naho ihagarariye aho igeze, bagasubira inyuma, noneho NATO ikajya kwitegura no gukora update aho babonye batakaye, noneho bakazagaruka bazanye intwaro bumva ko zaba zifite ubushobozi bwo kurwanya Abarusiya. Ikibazo cyo kwibaza ni aba banyamerika barimo, kuko iyi nkuru ni ya CNN, iyi nkuru ni ya CNN, ntabwo ari inkuru y'ibinyamakuru bisanzwe. So ukibaza uti izi nzozi zo z'abanyamerika barota ko Abarusiya bazaba baracitse intege muri 2025 bazikura hehe? Ubundi bazi neza uzaba ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, plani ziwe mpuzamahanga zizaba ari izihe? Ibyo bintu byose ni ibintu byo kwibazwaho, ariko wumvishe iby'abanyamerika bavuga, iby'abanyaburayi barimo gupropoza, iby'Abarusiya bavuga ko bafitiye amakuru, wumva ko iyi plani NATO ishobora kuyigira nk'uko babigenje basinya amasezerano ya Minsk, ariko badasobanura kuyasinya, ahubwo gahunda ihari ari yo kubaka igisirikare cya Ukraine. N'ubu babikora, ariko Abarusiya sinzi niba bazongera kugwa muri uyu mutego wo kubeshywa n'abanyaburayi bagafrizinga intambara, abanyaburayi bakajya kwitegura. Iyi ntambara ntabwo izahagarara idakemutse burundu. Numva ariyo gahunda Abarusiya bafite. Dukomereze kuri uyu wahoze ari umudepite wa Ukraine. Wahoze ari umudepite ariko wavuye mu nteko ajya mu gisirikare. Uyu nguyu arimo aratangaza ko ingabo za Ukraine zirimo guhura n'ibibazo bikomeye cyane ku mirongo y'urugamba, kuko zirimo guhura n'ikibazo cya za drone zirimo kubabera nkeya. Hano baravuga ngo the Ukrainian armed forces are facing a significant shortage of reconnaissance drones, said the former Verkhovna Rada deputy Igor Lutsenko, who joined the military service. He also pointed out the large losses among the Ukrainian soldiers due to their use of low-quality materials when modifying ammunition. Aravuga yuko bakeneye drone nyinshi. Murabizi ko muri iyi ntambara ya Ukraine drone ni byose, cyane cyane noneho izi ngizi za reconnaissance zigomba kuba nyinshi kugira ngo mukomeze muri maso umwanzi atabinjirana. Uyu nguyu rero ahangaha akaba avuga ko bakomeje no gutakaza abasirikari benshi kubera ibikoresho bidafite karite. Twarayibonye ko NATO irimo kubatambika ibikoresho bishaje batagikeneye gukoresha. Biragera ahangaha muri Ukraine imodoka bazatsa zikanga kwaka, ibisasu babohereza mbere yo kubikoresha no kubanza kubihanaguraho ingese. Nuvuga ngo baterura umwanda bakaza bakanaga ahangaha muri Ukraine. Uyu mudepite rero bita Igor avuze ku bikoresho. Reka tujye noneho ku mujenerali mu ngabo za Ukraine. Ikirimo kugaragara ubu ngubu nuko abanya-Ukraine batangiye kuvugisha ukuri ibibazo biri ku mirongo y'urugamba. Ibi narabibabwiye, ndavuga nti Ukraine nitangira gutsindwa, babandi bose bacecekeshejwe na Ukraine bamaze gucecekeshwa na Zezenge, nibamara kubona ko yabaye Zezenge bazatangira kuvuga. Uyu ni umujenerali ukiri mu gisirikari uri ku mirongo y'urugamba, bamwita generale Sergei Krivonos. General Sergei Krivonos. General Krivonos aravuga yuko hakenewe ibitangaza, intwaro z'ibitangaza. Yasubiye muri ya magambo ya Zaruzhny, hakenewe miracle kugira ngo dutsinde Abarusiya. Hakenewe miracle, ibitangaza. Ibitangaza niba bazabibona cyangwa se niba batazabibona, kuko we aravuga yuko barimo guhura n'ibibazo bikomeye cyane ku mirongo y'urugamba, kuko Abarusiya bamaze guhindura imirwanire yabo. Iyi mirwanire rero tumaze igihe tuvugaho, biragaragara ko irimo kugora ingabo za Ukraine. Abarusiya barimo kohereza ingabo, hari naho bohereza abasirikare batarenze 3. Ejo nabonaga bavuga ko bongereye umubare bawugize 6. Ubu barimo kohereza groupe z'abantu 6. Murumva ko muba muri mu ndake mugashiduka babagezeho mutazi uburyo babinjiriye. Ni nayo mpamvu bakeneye zira drone nyinshi za reconnaissance kugira ngo bakomeze guhangana n'ibi bitero by'Abarusiya. Ntago bacyohereza umubare munini w'abasirikare. Iki ni ikintu
kirimo gucanga cyane abanya-Ukraine nk'uko uyu mujenerali yabivuze, yavuze ati dufite ikibazo cy'abasirikari bakeya, n'abo dufite badafite imyitozo ihagije, baragera ku mirongo y'urugamba tukabatakaza hafi ya bose. Ati bamwe baragwa ku rugamba kubera ubumenyi bukeya, abandi bakadizatinga. Ati umubare munini ni uw'abarimo kudizatinga. Kudizatinga bivuze gutoroka igisirikare. Uyu ni umujenerali ukiri ku mirongo y'urugamba urimo kuvuga ibi bintu. Iyo avuze ngo hakenewe igitangaza cyangwa se ibitangaza, miracles, kugira ngo dutsinde Abarusiya, ubwo abayobora izi ngabo bo kuki batareba uburyo barangiza iyi ntambara? Ko abasirikare barimo kubona ko batazayitsinda. Murumva kurwana intambara uzi ko utazatsinda, nicyo kintu cya mbere gikomeye mu mutwe w'umuntu uwo ari we wese. Igihe cyose urwana intambara hari icyizere ko uzatsinda. Iyo umaze kwizera ko uzatsindwa, ni ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu tuvuga ko iki gisirikare cya Ukraine kirimo guhirima. Ari n'izo gahunda abanyamerika bafite ngo muri za 2025 sinzi icyo zizasanga. Kereka nibakoresha ibindi bihugu wenda bagakoresha nka Polonye cyangwa icyo, ariko Ukraine bazasanga nta ngabo igifite. Cyangwa se bakazaza bahurira na Vladimir Putin i Kiev. Kuko urebye pesi ingabo z'Uburusiya ziriho, ntabwo igiye guhagarara ejo cyangwa ejo bundi. Ntabwo igiye guhagarara ejo cyangwa ejo bundi. Ejo nababwiye uburyo abanya-Ukraine barimo gutungurwa muri Zaporizhia. Ni ibintu bikomeye cyane kuko ubu ngubu, reka turaza kubigeraho wenda tubivuge, urabona ko byabaye ngombwa ko bongera kubaka ibindi birindiro kuko babonye ko Abarusiya barimo guturuka mu rundi ruhande batakekaga kubera intsinzi za Brigade n'ahandi hose. Abarusiya bari kugira ubushobozi bwo kuba bagaya ibitero baturutse mu mpande abanya-Ukraine batakekaga. Twabiganiriyeho turi kuganira operasiyo yose uko iteye, nimugoroba mwajya mu kiganiro cy'ejo, abataracyumvise mukacyumva. Twaganiriye kuri iyo operasiyo yose. Ni ibintu rero birimo gucanga izi ngabo za Ukraine. Tuve kuri uyu mujenerali dukomereze mu gace bita Severenski. Ahangaha ingabo ni muri Grodovka iri muri Severenski. Muri Grodovka ingabo z'Uburusiya zikomeje kwigarura uduce twose tuzengurutse Grodovka. Ahangaha hakaba hagaragara ingabo z'Uburusiya zamanitse idarapo muri aka gace. Ikindi kandi ni uko Rostek abanyamerika bateganya ko muri 2025 izaba yacitse amazi itagishoboye gukora ibyo iri gukora. Uyu munsi yashyikirije ingabo z'Uburusiya, hano baravuga ngo ni Su-34. Ubwo murumva ko babahaye za Su-34 nyinshi, ntago bavuze umubare wazo. Gusa ingabo ziri ku rugamba zashyikirijwe izi ndege. Murumva ko Abarusiya bari tayari cyane. Ubuhamya nanone bw'umudamu w'umukecuru wiboneye ingabo za Ukraine zica abantu nabwo burimo kuzenguruka ku bitangazamakuru zitandukanye. Ibi birasa na bwa buhamya twavuze ejo, kuko uyu mukecuru avuga ko yiboneye ingabo za Ukraine zirasa abasaza kubera ko bari bavuze ngo Glory Russia. Kuko abanya-Ukraine baraza bakabanza babeshya abasaza n'abakecuru ko ari Abarusiya, kuko barabizi ko abaturage ahangaha bakunda Abarusiya. Abaturage ahangaha biyumvamo Uburusiya. Reka mu kanya tugere ku nkuru yo muri Odessa muraza kubyumva neza. So uyu mukecuru akaba avuga ko igihe cyose yabaga ari kugenda nko mu muhanda akabona ingabo za Ukraine imbere, byabanga ngombwa ko adayivinga mu muhanda wundi, cyangwa se akareba ahantu yihisha bakabanza bagatambuka, kuko ngo ni abantu babi bagira amagambo y'agashinyaguro, biyenza. Iyo udahuje nabo gato bahita bakurasa, nawe akaba avuga ko yarokotse ubu bwicanyi kuko yabakwepye inshuro nyinshi barimo kwica abantu. Tuve kuri uyu mukecuru turaza kugaruka ku bundi buhamya bw'umunya-Ukraine wo muri Odessa. Tujye muri Kursk, muri hangana tugende tuzisoma uko zigenda ziza. Ahangaha biragaragara ko ingabo za Ukraine uyu munsi cyangwa se guhera ejo nizo ziri kugaba ibitero bikomeye cyane. Izi ngabo ziragaba ibitero mu gace muri district bita Gurchovo, cyane cyane mu gace bita Vesere, zikagaba ibitero mu gace bita Tetino, ahangaho ni muri district bita Vorozba. Nanone zikagaba ibitero muri Korenovo district mu gace bita Orovka n'agace bita Lubimovka.
aho hose ingabo za Ukraine zirugaba ibitero bikomeye cyane zigerageza gutobora imirongo y'Abarusiya. Niba bashaka kugera kuki ntawamenya, turaza gukurikirana turebe icyo abanya Ukraine bagezeho. Gusa amakuru aravuga yuko Abarusiya bakomeje gusubiza inyuma ibyo bitero. Ni amakuru turi bugarukeho nimugoroba kuko ndabona umuriro watse muri Kursk, turaza kuhagaruka nimugoroba. Hanyuma ahangaha hari amakuru abanya Ukraine bakomeje kwibazaho, ibiri kubera muri POKROVSKI cyangwa se Krasnomayesk nk'uko abanya Ukraine bayita. Baravuga ko Brigade 152 yose yaburiwe irengero, Brigade 150, Brigade 151, izo zose hakaba hasigaye mbarwa. Abanya Ukraine baribaza bati aba basirikari banyuze he? Ese bakwepye? Ese bapfiriye ku mirongo y'urugamba? Ese byagenze bite? Se bafashwe n'Abarusiya? Ni ibintu barimo kwibaza. Ariko murumva brigade 3 ariko iya 152 yo baravuga ko yose yaburiwe irengero, nta contact ntaki. Ibyo ni ibintu byo kwibazaho. Njyewe iyi nkuru ndayibonye nyibazaho cyane, ndavuga nti ndaza kuyizana hano mu kiganiro tuyiganireho, ariko mu by'ukuri turaza kuyigarukaho nimugoroba, kuko sinibaza uburyo brigade yose yaburirwa irengero. Noneho bikaba ari ibintu bifata, urabona ko ni brigade zifite n'imibare ikurikirana: Brigade 150, Brigade 151 na Brigade 152. Ni ikibazo gikomeye cyane. Turaza kubikurikirana turabigarukaho nimugoroba. Reka turebe icyo abanya Ukraine bakomeza kuvuga kuri ibi bintu. Hanyuma dukomereze muri Verkhnekamenskoye, nawe yamaze kwigarurirwa n'ingabo z'Uburusiya nk'uko amashusho abagaragaza bazamura idarapo hejuru y'agace bita ngo ni village bita Verkhnekamenskoye. Ahangaha naho ni muri Sevenski. Urumva ko operasiyo z'Abarusiya zikomeje ku muvuduko. Hano rero baravuga ko ingabo z'Uburusiya zirimo kubaka ibirindiro bishyashya ku buryo bwihuse ahangaha muri Zaporizhia, kubera ko ni muri Zaporizhia mu gace bita Orekov, mu gace bita Krasnomayesk. Ni ukuvuga ngo barimo kubaka ibirindiro bishya muri Krasnomayesk. Iyo ni POKROVSKI, kuko nabyo POKROVSKI ibitero by'Abarusiya aho bari babitegereje so bizaturuka, kuko nko mwabibonye POKROVSKI irimo kuzengurukwa. So rero bakaba barimo kubaka ibindi birindiro bishyashya byo guhagarika Abarusiya bazaturuka mu mpande za POKROVSKI. Ni nako bimeze rero muri Orekov ndetse no muri Zaporizhia. Abanya Ukraine bari kurwana no kubaka ibindi birindiro. Tugere aho bita muri Toretsk. Muri Toretsk tugiye gukoresha amakarita abiri. Nk'uko murimo kubona iyo karita, murabona ko hari pocket cyangwa se agace abanya Ukraine bari banze kuvamo, karimo ibirindiro by'abanya Ukraine bikomeye. Murabona uburyo Abarusiya bakazengurutse. Aho ni mu majyepfo ya Toretsk, y'umujyi wa Toretsk. Ndakeka kuri iyo karita murimo kubona ko umujyi uri ruguru, ariko ako ga pocket kari karimo kujena cyane Abarusiya, banga kukinjiramo barakazenguruka. Reka nshyireho ikarita ya kabiri noneho murebe. Iyi ni ikarita ya kabiri. Murabona ko kaga pocket abanya Ukraine bamaze kugasohokamo, harafunze. Murabona ko harafunze, noneho Abarusiya bamaze kuhigarurira hose. Bikaba ari ibintu birimo kubaha ubushobozi bwo kwinjira mu mujyi wa Toretsk neza, kuko biravugwa ko 50% by'uyu mujyi bifitwe n'ingabo za Russia. Zirimo kugenda zisunika, ingabo za Ukraine zigenda zirundira mu gace k'inganda cyane cyane, kuko niho hari ubwihisho bakwihishamo. Ariko mukurikije uko mubonye ayo makarita, murabona ko tekinike Abarusiya barimo kurwanisha ahantu hose bahuye n'ibirindiro by'abanya Ukraine ni iyi ngiyi. Ni nayo mpamvu muri Zaporizhia no muri Krasnomayesk cyangwa se muri POKROVSKI, aho hose barimo guhindura uburyo ibirindiro byabo babyubatse, kubera ko abanya Ukraine Abarusiya ntago bakirimo kuza ngo birohe mu mujyi nkuko binjiye muri Bakhmut cyangwa se muri Avdiivka. Oya, baraza bakakuzenguruka, bakaguca amajyepfo n'amajyeruguru, wabona bagiye kugufungirana wowe ubwawe ukivanamo. Niyo tekinike niyo nagira ngo nongere mbereke ko no muri Toretsk niyo Abarusiya barimo gukoresha. So turaza kurebera hamwe nimugoroba, turaza kurebera hamwe iherezo ry'izo batayo. Ariko mbere yo kugenda, reka mbanze mvuge kuri ubu buhamya bw'uyu mudamu
wafashwe ku munsi w'ejo arimo kugerageza kuzamura idarapo ry'Uburusiya ahahoze igishushanyo cya Katerina the Great. Uyu ni umunya-Ukrainekazi w'umuslave, ni ukuvuga ngo abanya-Ukraine b'abaslave bose mu by'ukuri bari ku ruhande rw'Uburusiya, n'abatangiye bari ku ruhande rwa Ukraine ubu barahumutse bagarutse ku ruhande rw'Uburusiya. Uyu mudamu rero polisi yahise imufata imujyana mu ibazwa, bamujyana kumubariza ahantu hari za kamera bazi ko ari bugire ubwoba ntavuge ibintu uko abyumva. Uyu mudamu yabaye umugabo avuga yemye, aravuga ati iri darapo narishyizeho kubera ko njyewe nemera Uburusiya, bariya ni abavandimwe bacu b'abaslave, neto kuki iza kudutandukanya n'abavandimwe bacu b'abaslave? Ati ibi ngibi ni neto irimo gukoresha Zelensky kutwangisha abavandimwe bacu. Aha ngaha avuga ngo I will never forgive those who attack Donbass. Ntabwo nzigera mbabarira abo bateye Donbass. Of course it was the Ukrainian armed forces. It was there from the beginning. I support the Russian world. I support Russia. I support Vladimir Vladimirovich Putin in this girl said. The girl said. Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa yemye aravuga ati njyewe sinzigera mbabarira abo bateye Donbass. Ni ingabo za Ukraine zari zishyigikiwe n'Abanyamerika, njyewe nshyigikiye isi y'Uburusiya, nshyigikiye Uburusiya, nshyigikiye Vladimir Vladimirovich Putin. Akaba avuga ngo when these guys who go for money to defend our supposed homeland, from whom? Mbese baraturinda, ngo abo ngabo baza barashaka kuturinda bande? Aha ngaha yabazaga ati murashaka kuturinda bene wacu b'abaslave? Nko kuvuga ngo neto kwizitubeshya neto irashaka kuturinda abavandimwe bacu b'abaslave. Ni ikibazo gikomeye uyu mugore yabajije aha ngaha, bikaba bivugwa ko ashobora gufungwa igihe kiri hagati y'imyaka ingahe. Hano ndabona aka ngaka kancitse, ariko mu by'ukuri murumva ko uyu mudamu yabaye umugabo. Niba ukunze iyi story y'uyu mudamu kanda kuri like, niba uri mushyashya kanda kuri sub. Podcast yacu ikomeze yaguke. Amahoro kuri mwese.